meghalayapost.news. Ipaiba sa isimpat kat banginang yat lagi dengan keluar di jongi de atau way ni kejaka district tingila menyui ba kum kan ni kejat kan ni letterbox bationg banginang la menyui ba syam hadu kini keluar di bangta ipaiba ang subatai pi kendian kumi kini ki letterbox lani kumi kini kejat sendok nila men syam tangi ki menor lani haki por ke bala lainno bagi baju penankam tangi ki por ke bala lainno ni haki menor makin kai ki shipi ni makin kai ki jogi ni bagi kata shipi beban ni kubang ngidek ba kini ki por ke bangka ni baga jingwan jokan teknologi kat bangila ni dangkwa bangin penek kumi kini ki penankam haki menor lani kumi ki penankam haki por ke bala lainno tangi ni ki kentin publish pun meghalayapost.news.